U jučerašnjoj emisiji gledanja snimaka zavladala je prava drama kada su takmičari imali priliku da pogledaju novi video prilog koji je očekivano podigao tenziju u studiju. Na snimku se jasno vidi kako Luka Vujović i Sara Raičević tokom žurke razmenjuju poglede, dodire i osmehe, što su mnogi protumačili kao otvoreni flert. Njihovo ponašanje je izazvalo lavinu komentara među ostalim učesnicima, ali i među gledaocima koji prate dešavanja na imanju. Također, Luka je već neko vreme izgubio kompas, očigledno da su mu druge takmičarke poput Maje Marinković sapele za oko. Anelija Ahmić se oglasila na svom Instagram profilu, napisala ime jednog takmičara, a to je Ivan Marinković, i srce pored, a još ga je i označila. Kako stvari stoje, Luka je već neko vreme izgubio kompas i više ne skriva da mu pažnju privlači druge takmičarke, među kojima je Maja Marinković posebno zaintrigirala publiku svojim prisustvom. Njihovi pogledi i osmesi nisu promakli budnim očima kamera, što je dodatno raspirilo sumnje o Lukinoj vernosti. Drama između Luke i Anelije tako ulaze u novu fazu. Biće zanimljivo vidjeti da li će Luka uspjeti da se iskontroliše i odoli iskušenjima na imanju, ili će njegova veza s Aneli pod pritiskom emocija, ljubomore i sujete doživjeti krah pred kamerama. Sve više se polemiše da li je Luka u svojoj glavi raskrstio s Aneli i da je pitanje vremena kada će kočnice popustiti.